U Podgorici to zaista jeste sve češći problem. Dešava se to da kada građani biraju gdje će kupiti stan, posmatraju projekte koji su predstavljeni na sajtovima investitora, koji su planirani tako da imaju zelene površine, da je to sve jako lijepo uređeno. Međutim, u samoj realizaciji dođe do toga da se vrlo često koriste čak i one saksije sa biljkama, sa drvenastim vrstama koje ne mogu ni opstati u takvim uslovima i to samo stvara neki privid da su ipak ispoštovali određene propise i pravila koja su data. Svaka lokalna samouprava u Crnoj Gori ima određena pravila kako se zapravo treba odnositi prema zelenim površinama u novim kvartovima i postoji obaveza da svaka zgrada ima otprilike, zavisnosti od lokalne samouprave od jedne do druge, one se u urbanističko-tehničkim uslovima definišu na otprilike nekih 30% površine. U realnosti prilično smo daleko od toga i dešava se da se zapravo drveće sadi ispred naših zgrada tek nakon inicijative samih stanara, onda kada usele stanovi, kada shvate zapravo da im je itekako potrebna ta zelena površina. Pa trebalo bi da kontroliše. Zapravo, kao što sam rekla, u samim urbanističko-tehničkim uslovima su definisane te površine i trebalo bi da se nakon same realizacije projekta izađe na teren i da inspekcija utvrdi da li je to ispoštovano. Međutim, čini se da se to ne dešava i čak se postavlja i pitanje kako se uopšte za određene zgrade daju urbanističko-tehnički uslovi. Pa veliki zeleni park, iskreno da kažem, ne sjećam se kada je zadnji put otvoren. To su uglavnom neke manje zelene površine između stambenih objekata jer se sada pokušava u već izgrađenim kvartovima naći određena mala površina koja bi mogla biti namenjena za neku zelenu površinu, da se posadi po neka drvenasta vrsta, ali to zaista jeste problem u Podgorici, iako imamo određene površine koje, da kažemo, jedva čekaju da postanu gradski park. Imamo problem i sa renoviranjem postojećih zelenih površina. Konkretno sad ovdje imamo u samom centru grada jedan park, Karađorđev park, koji se tokom te obnove renoviranja zapravo u potpunosti betonira i sa aspekta klimatskih promjena je izuzetno problematično jer u jednoj urbanoj sredini naravno najveći problem su povećane temperature tokom ljetnih mjeseci, ali i poplave tokom zimskih, zato što takva betonizacija zapravo dovodi do toga da sama ta voda nema više gdje da oteče i onda mi i ove zelene površine koje imamo usipamo dodatni beton u njih i samim tim utičemo i na mikroklimu u tom parku, ali i na drveće koje je tu jer skraćujemo njihov životni vijek samim takvim velikim promjenama. Tako da zabrinjava to što nemamo nove zelene površine, ali i to što ove koje imamo, prema njima se ophodimo na način koji ide na štetu i drveću, samim tim i ostalim životinjama koje žive tu, koje su naše komšije u ovom gradu, ali i građanima koji gube na kvalitetu života zbog takvih projekata. Urbano zelenilo u jednom gradu je itekako važno jer značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana, utiče na mikroklimu, naročito u Podgorici gdje su temperature tokom letnjih mjeseci izuzetno visoke. Upravo je svako drvo možemo posmatrati kao jedan prirodni klima uređaj. Tako da nam omogućava i prosto da bolje funkcionišemo u gradskoj sredini, ali i prečišćava vazduh, utiče na smanjenje ublažavanje klimatskih promjena na taj način koji sam i navela, smanjenje temperature i ublažavanjem uticaja recimo poplava koje možemo imati, ali isto tako su i važan ekološki aspekt imaju jer to su dom za brojne vrste ptica koje se u ovom drveću gnijezde, pronalaze mesto za odmor, za hranu i naravno sve druge životinje i biljne vrste koje idu u tom zelenom, na toj zelenoj površini i koje zapravo stvaraju jedan zeleni koridor u našem gradu i povećavaju sami biodiverzitet, što je izuzetno naravno važno. Trenutno zeleni katastar u Crnoj Gori ima samo Podgorica i ima, koliko ja znam, opština Tivat za veliki park.
Međutim, to naravno nije dovoljno jer je realizovano samo u prvoj fazi gdje je pokriveno centar grada, dio Prokumorače i blok 5, a potrebno je naravno uraditi inventarizaciju kompletnih zelenih površina u gradu i ovo je nešto što nam omogućava da imamo jasniju sliku o tome koliko zapravo imamo zelenih površina, koje su vrste tu prisutne, da li postoje određene prijetnje i naravno omogućiti planiranje budućih zelenih površina.